Ayo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure utheliswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shandele bobo. Si popo. Si. Chris, Baba Chris. Oh, sal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 a
December. Asibe safe December sibe safe. Oh Shendele Bobo, oh Salalalala bosi, oh Chris Baba Chris. Zonke ingozi beyizokwenzeka ingabe isenzeka. O driver bebezolala steering nabaphaphami babone kube clear. Umuntu angabi sengozini amabreaker wasebenze. Asifasa amabhande. Bopha mkhwanazi bopha. Bopha mkhwanazi bopha. Bopha Duma bopha. Bopha Duma bopha. Bopha mkhwanazi bopha Duma. Ayiqondi South Africa, ayiqondi KZN, ayiqondi Limpopo, ayiqondi Polokwane. Qonda Joseph, qonda Eastern Cape, qonda Cape Town. Bopha Duma bopha. Bopha mkhwanazi bopha. Faka imali Ramaphosa, faka imali. Sikhole sidla uDisemba kamnandi, faka imali Ramaphosa. Take me straight to the Cape Pool, ngiyobahlukanisa. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Faka imali Ramaphosa. Faka imali Ramaphosa. Yasebefikile. My brother, ninjani mfethu? Shap, sorry. Hayi sisamcela ungabaleki. No, igama lami shuthe mina nguJinja. Kupa usikhatha my kupa kubutaputho. Sure, butwa munjani mfethu? Ubani igama? Yebo siswami ngizoni requestela. Ngizolipha lift sihamba ngemoto. Hayi akunayi. Sigrand mina. No, ngicela sikhulume bhuti wami. Ngadini mfethu. Ya, igama lami mina nguKing Ginger mfethu wena ubani igama? Umpho. Yeah. Oh, Umpho mfethu wena ngicela unibuza nje a few questions futhi sisuke esikoleni thina e-University of King Ginger and in diploma of technology. So sihambe sibuza abantu ngezinto eziningi ezenzekala la emhlabeni njengoba wazi nje ekseni kuye kwana imvula yaqathaza amatshe. So sizama ukuchecka as i-Department of Technology ukuthi ingabe lamatshe beqatha right yini. So wena bhuti wami noma isister nethandana? Yebo siyathandana. Oh nice one. Sisene ubani igama? Dumi. Sisitumi. So bhuti wami ungathini uyithandayo ngosesitumi? Yo ngiyamthanda umuntu wami Fatma. Yeah, yena umuntu wakho vele and uyamthanda. Yini le uyithanda ngaye? Yini le eyavele nje yakorobha umoya obonayo ukuthi yazi uTumi ngathi ustrong lana uyangisiza lana and kuloku ngibe naye sengi right lana. Yo Fatma ezinye izinto sidinga hayi ngathi ungasiyeka caba Fatma sisuke vele. Ne ezinye izinto idinga ukuthi kuthule wena. Yakuthula. Okay, sisitumi wena ungathini uyithandayo ngobhutiza cause yena akaratsi ibigururata inka wena ari ka re ga didimala. No, abuti ke amrata, ke rata hobane o kind, o na le lerato la ka ba. Anything e ke batlang o yang ketsetse. O wa go hlokomela ebile gape. O ke ditaba tse monate tseo. Le wena o mo hlokomela? Tsoma Ka dilo tsotlhe. ka fela. Kuba go botsisa sister aka botsa yela in a scale of 100 o ka re o mo tshepa ga kae o but in a scale of 100 90%. All right, wena in a scale of 100 o ka re o itshepa ga kae? Nna wena o itshepa 100 o teng motho mongwe o tshegisana le yena besides my brother? No haya. O ratana le yena fela?
Nice. Thank you Sistum. Bhuti wami, Yeah, Khotman. in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umama? Mina ngigaya 100. Ne? Yeah. Why uyigaya nje kanjalo? Akasolisi. Wena in a scale of 100 uzigaya ba? Mina nami ngigaya 100 fit. Why ulokhu usigaya kangaka dog? Serious ngiyabona i-relationship yethu ivagrand. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka Sistum? Mina sisidungu kuphela. Ne? Ngiyabona. Andiyamncane. Ngiyamncane qeda usitholela imali. Na 3 months inyane yabona. Hayibo. Yeah. Izinto zakho ihamba kahle. Zama ngama 3-3. Ngama 3. Abanye o 3 years, abanye o 3 months kanti niyithatha le ndaba ka 3. Eish. Eh? Or wonke umuntu sithi masifika la usuke sehambe izinto zazaba ka 3. Hayi. Eish. Nina kodwa nje ku right khamba. Right, yakhamba kahle Khotman. Yeah. Yakhamba kahle. Awutham, last question. Yeah. Sister, last question. Iteng to o batlang go ikopela maitshwarelo o ile a diragala maybe go relationshiping mara wa kreya na ka gore o ikopele maitshwarelo. Ayiyo. Awuna ntse ko tla ikopela. Ikonto ofuna ukuyiqolisela mfethu okuyayenza. Ayikho. Khona iqiniso. Ayikho. Usho? Yeah, ngisho. Muphi yakho umtshela uthi amthanda. Zongena ka tsama after ka. Okay. Ah, sister, ke wena o tshwereng molao go relationship in mara molao le wena wa o tsenya ne? Yeah, lithwa angithi nibambisene. Yeah, so naye una umthetho eza nawo na ubuke lo mthetho wakhe ubone ukuthi umthetho ongathetheka yini bese niyawuthethelela. Siyabonisa. Niyabonisana. Ngiyayithanda leyo nto. Yazi sister kunento esenza la kuthiwa i-loyalty test. It's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena ufema uthi wa gago phone ya gago gore I check gore on WhatsApp, Facebook, Instagram a gore wa di berekisa tsona tseo u fleta le bomang same applies to you na umgaye bhuti wami a check lapha angithi wena unankinga ngoba wena ufihli lutho futhi awujoli namuntu njayami Phela Khotman isivumelene mina nosisi ukuthi amafoni Asobambi. privacy yakhe yami. ubani wafika nalelo sizovumelana Imufike naso. why Ngithi guys angifuni ukwazi next kahle. so umthandi lo muntu Ngiyamthanda ngifuna ukuthi 3 weeks kodwa usufika wafaka 3 months usufika wafaka izivumelwano zokuthi akusathintwa amafoni akusathintwa yini i-relationship enjani le phela Khotman ngizothi ngithi sometimes ngithinta ifoni kamuntu wami uyabona sinyazikhawatha ngifuna ukubona next kahle. Ngifuna ukuthi iqhubeke sithandane kanje. ungazi next lo uyajola noma akajoli wena uyajola noma ujoli Mina angijoli. ikhonto ifihla iphone yakho Ayikho. so unankinga ngithi masicheck Eish. Ya mara mina nginankinga vele. iletha impela gago sister because ungayile leni ozama sister kupoeme kam sitakwata sister ke thusa wena mo Okay. ya ke uthusa wabo mo ka leboga ya sondelani ya sure indaba uthuswa yini dog awuthukanga pho wayengathi uyathathazela nje Eish. wayengathi dog Angidadazithi. siqale ngekabani la iphone ucabanga siqale ngeyakho Ana stress. siqale ngeyakho Qala ngaya. Kala ngiyami. iphe yakho la ile Okay. ivula uyokutatazela into uyakulokhu uthemba la suthemba idango suyathemba bamba sister bamba sondela sure mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe zizobe idliwa umuntu wakhe angisho ukuthi ngithini. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream ngintwana nje yase King Indlovu. We are on WhatsApp right now and we are about to type and I put I love you. Actually dog Aish. uyawenza njani ish Aya phela mina. vela wena Yeah. delete lapho sister ngicela ungitypele uthi sex sheshe sishubise lento akwazi uyicela ni sex kumamazi noma mhlawumbe oqinqayo noma uyasaba Siyaxoxa. Siyaxoxa. akazi phela Akuvela mina. kusavela wena awu sisters izinto zakungathi ihamba kahle nje lapho kwena delete lapho utype uthi I miss you fake ne heart red dog
awubachami wena abantwana awukhulumi nje izinto ezisoft. Angithi manginomuntu kumele ngihlale yes. Hayi phela Delete utype uthi money. Uyakuphi imali unokuphi imali? ya uya Good. hayi akunasifebe la. Hey yazi lezi febe fanele siyibhekisise. Delete lapho. Type uthi come outside. Hayi masitayi yakuthemba kayibona ifebe lawo. Hayi wena uyi entertain kanti ifebe. Sometimes umuntu phela kumele kube ndiza. Ngiyakhuluma namantombazane ifile but Angikhulumi ngamantombazane ngikhuluma ngiyifebe. hayi ifebe ngiyithathi. Yeah. Hayi angiboni next. Abone next. Thani come outside. Delete lapha. Thani come outside. Ungathuki angikhulumi ngamantombazane honest asisho wona la thina mina ngikhuluma ngoqobo lwazo. Yeah, ifebe ngiyithathile. Hayi amantombazane. Kena kile one le ba khotsi bae. Uyadlala Facebook but Yeah, ngiyadlala. uyadlala. Sishona kuwa. No Facebook mase ngithi type uzotype la mayithi no results ungitshele mayivela ama 100 messages futhi ungitshele. All right, type lapho uthi I love you fake neheart red egcineni. Dog ngikwathi Facebook iye manje. Instagram uyabadlala. Yeah, nginayo Instagram. Active. Yeah, ngithi. I love you phela mina no mama akhe. Ku Facebook. Yeah. Ha. Hayibo. Shit. Pum. Manje Instagram yakhe private, awufollow umuntu, awupostanga lutho. Yeah, angipost. Mara ngiyafollow abantu, bayangifollowa. Ngena la ku Demia. Ay. Ilifoni yakhe sister. Uzizwa njani sister ukubona ukuthi le ndoda yakho iyongo? Hayi ngikuhla kuthabile sham because bo ngiyamthepha ya. Mase awungiphathele nami welcome. Wena your pieces. Yeah. So check ifoni yakho but. Cela ivule sis. Password ende kanje indaba. Mama mama. No, ke idea ka. Yinde. Laba bandizisa ama drone phezulu kwethu manje. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele uma 7 la usikhotheni la ungitshela ukuthi ubani lo ngoba la lezo zinja lezo umuntu umuntu wakhe ngizothi all right cool. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Tap lapho uthi ngiyakuthanda. Thank you my son. Sister, abakushayeli wena njengoba umuhle kanje. Bakuyeka. Bayangishela but Vela mina. Vela wena. Oh. Okay, delete lapho utype uthi sex. Angithi niyakhuluma ngesex, ngifuna ukukubona ukuthi uzovela indaba noma mhlawumbe wena i-communication yakho naye ye-sex. Ayivela ba ungakhala. Hey. Funda igama. Ubani vele uthep. Yini uthep ngozo. Yebo. Yini uthep. Tulum. no, tepu kimang tepu which. No. Siswami. Iyabhora ke lento yakho. Thank you my son. Iyabhora ke lento yakho. Yokuthi awunalo iqiniso. No, kinale need like but lots about ke tepu like ungotsing jang tepu jang. No, wazembonisa. Kiyo. Hey bo. Uamtsiba mosepo. Wenza khona mtsi. So wena uyazi ukuthi umuntu okhudliwe lo sepa. No, hangi ke ex yaka. So wayubula le. Libuwa ka sex. No, ke ntho ya Ngaka. gana. Ebe. No. Wabona ke ntho last week. Nilibuwa so last week. If ke last weekend re bua ka maybe sexy like gender, who knows. How it's Ke tla reng cause ishebe buti, ishebe. Yona ke sex. Wayibona? Comparison So, okay, asingene la ithombeni sibone ukuthi abasendelani nithombe. Mhlawumbe asomusendele Yeah.
Sayenza ka hamtsibi and ngiyamtsiba Tshepo. Uyazi ukuthi wena noTshepo nyakho. Oh. Yombe basende yabona nangu Tshepo. Nangu Tshepo. Uyambona? Bukumnandi. Sister. Yabona manje. Yambona but Niyachola hayi. Asimfonele ke. Okay. Oh yeah, good. Shayela. Good. Oh. Thanda kabi abayivumelayo. Bile ke rekile etime engata. mahali mfonela le ga etse jwang? O tla re tlhalosetsa le ngone. Sitsa ho tsalang. Hayibo. So uyamazi wena? Ke amtsiba hayi umsebenzi. La jola. No. Oh hayi umsebenzing. Uthi ba jwang gore hayi umsebenzing? O a ntjotsa ke ga bua. How? Ke Tshepo ke mtsibanga bwana. Ya, uthi uyamtsiba. Sho ngicela ukukhuluma noTshepo. Hi Tshepo. Skabua le na Tshepo. Oh kanjani manje mfethu? Kanjani? Sho Umsebenzi. mfethu ubani sister? Tumi. Yakuse mfethu wena noTumi nenzani Kwenzakalani? Sho ukhuluma noKing Ginger lana my brother. Ngimi noSistumi lana. Yini sang King Ginger? Sho my brother Emily Sistumi mo li out ya gage. So wena le Sistumi Ya gage. Ke laut ya gage o reng jwale? No, gona le out ya gage ya nnete and then ibina wena X. U X Nna wena. ke spice ganti. U X. Eh? O ritsa wena u X motho wa gale. Ke X. Tla le motho mo bane. Hayibo Tshepo, hayibo. Hayibo ini? No. King etle ke king. No, ke na le motho wa ka a ko febela ke go jetse ka go lahlile. Hayibo. Umtshele nini ukuthi umlahlile? No, ke ntho a o ex ya Ke ka. tore Tshepo ke mani. Oh, Ke ex. Ke tshilo ka ke ex ya. Ya athi wena we stalker, ari wena u stalker u X etinang. Abu alka what? No, ke braya ka. Na Tshepo ska bua nix o ex ya ka. Why umblock? Ke conversation sa ka le motho. Ra di bona out ka re bona le dinepe. Hayibo. le ka bua last week ex la nana. Ke mlahlile. Ne le bua ka sex last week luna ke le shebile mo di chatting tsa luna. O batla. Mara ne le bua ka sex go tumulatsile jwang. Lahlile kana. X. Ya ntwana ke sa batla dubo. Wa utlwaela out ya ka ar. Bona jwale batho ba tsamaya. So wena sister kupa o botsa ge o choose mang X ya gago le o. Ke choose motho wa ka. A tsaka choose out ya mathweni ya mdina. Ka sambatla vele ke sfe. A ona taba vele le nna ntse ke sa o batle. Hao. Ya, ara na o direla favor braya ka. Nna ntse ke sa o batle. Aru Sa motho to wa ntwana. aru skepsere sa modimo. Sure. nna ne ke le style nako kaofela. No, se style ko ba phone ya ka pena. ne ke le style nako Ko kaofela. ba phone ya ka ke. Awuzoyithola ifoni yakho. Manje wena awuthi msalo uqhubeka ujole nalo nje umbona uthi agrespect. Agrespect phela lo. Ukhuluma naye ufuna ifoni yakho. Wena abuti o tlile mo o Ngetse kukhona abantu. Oh. Abuti wa ka o tlile mo o tlo senya. No, ke ithusa. Ke utshayitha awuthi No. awuboni mina ngithusile. A wa re thusa wa senyetsa. Ngimthusile. Ngithusile wena. So ha ka ngilahla. Mina ke lahle vele. Ka for ing. Ukuthi wena usajola ne ex yakho. Na. Awuthi ke ngwetsa la go fa ntho tsa ka wena o tsamaya fa. ya wa mofa. No. Ya skipa sa gago se dolikwe ke di diamond bile ke na. Na abuti wena o tletse tso senyamo. Ntse re itsamaela hantle if no sa fitla na to tsebela ka gona le tshe. Mara sister le tsamaya ka maka, le tsamaela maka. Ha ona taba ke amrata wa ngata ke. No ratana le o mongwe gape Tshepo. O wa re ntweleng le mkenyetsang. Wa di fike motho wa ka wa tisa. Go tshepile tso tong. Yes, le na go tshepile hle. Go tshepile ene ra tshepana ke kopa re tlela abuti o re samtse o hla kae. Ausi. Na abuti bona wa senya o senya di. Wa senya kopa tsamae. O tlo dula le abuti o jolelena. O ka feta. A mo fe foni ya gago. O ka feta. Tshisa. Ya. Wena abuti ya tsaking o yang bora. Why? Mina ungibori yini? So wena o mphutshapisitse dintho this month. Witse re tla dintho re dithuso zo mamela abuti. O nka wetsa ang ke qeta o bona le Tshepo ta wetsetsa mo. Ke motho wa kwa gale kwa. Kwa gale jwang last week. Ene ebile a re motho wa gage. Wa utlwa bile le Tshepo. O buile mo founung. Na. O pa tsamaya o go sala le Ginger. O tla tsamaya. A ona taba he. Sister why o ntsenya go ditabeng tsa gago ke sa tsene? Ko wena o emisitseng le motho wa ka. Wa tseba gona tšene re ya ka. Mara ne ke go lokisela. Ebile boyfriend ya gago ka ba itsebe gore wena ka lo feba. Ka ba tsebe bona nja manje o jola na o ya mazi ukuthi uyayifebela vele.
Shuthi ya shuthi. Tshwere kwiwani sasho nama. Akifebe, asikare ke a feba. Okay, wetsang. Utlwana le one. Okay. So sepo wa mo utlwisa. O una le go tlwisa ex ya gago. Ke mo utlwisi ne re bua. Why le bua ka sex? Why? Ke topic e hlahileng. Mara a re ene la ratana. No, Mara o utlwile. Maybe ha tse gore ke Why no mo stopa go rabue? a buele eng? Mara ka ra una ni. O founela le dance box ba tsebeng. A o sa mo tseba. Bo abuti a. Bono create ditoro tshong vele nna vele a ntse re dutse ntho engwe le ngwe ntse bua one shapa shapa. Abuti. One shapa shapa. Tomamela abuti. And wa go ngikisela njaya yakuncikisela uyakuya yabo. Abuti phela ubua re tsamaye. Hayi hamba naye mfethu makuthi usayibona ifuture lana mfethu but mina ngiyibona. No, wayibona. Sonke re Mara nna ngiyibona ifuture mo. wa tsamaye. Kopa re tsamaye, o ska mamela abuti. Aus. Ke kopa re tsamaye. Bob. Aus. Man. Bua le yena hantle. Wena wena. Ke re tsamaye. So I'll Tsena ka tlu. sister wena usamurata ne? Eh. Yeah. Uyakuthanda kenze njani ingane ngoba isakuthanda kodwa yakufebela kodwa yakuthanda. Akekho umuntu uzokuthanda kufebela. Okay manje sini yakho uyaqhubeka nalo niyajola noma uyamiyeka? Ngicela umshiye sisi. Okay awuthamba vele uhambe sokukade. Siyazwa ngidile ngithu. Awusatsamali yena ke. Lo khutla la jwang he sonna. Hayi bo abuti kopa re tsamaye. O ngife tšhelete e ke tsamaye. Wabona So ngeke umnike imali somnika u10 agibela kunankinga. ya namnikeza. Yahamba dog. Uya kae abuti kukupa ngithibela abuti. Hayi bo simthibe kanjani usufuna ungifaka endabeni zakho manje. Lalela sisama uthi awufuni u10 weTaxi usho singakunika. Ya ngiphengo. Bata ufaka phepha baba. Litsabisa. Uyawudinga u10. Awumnike mfethu welcome R10 at least ubambe iTaxi esiswami ungangifaki mina endabeni zakho nendoda yakho yangekho mina Mapho wena ungatisang. hamba uthiyami mshiye dog how hayi umtshitelo bazobuyelana le ntombazane usayithanda uyambone and yamcontrol imphethe uyakhumbula ngimbuza ngithi mina ubani sishaya umthetho la kwathiwa kubanjiswene ile G20 yabo le government ehlangene ini G20 kodwa lolu hlangano lolu bumbano lo government njengoba i-G-unit le njalo i-G20 le yenziwe naye uthi amandla khona ngapha aphinda abe khona kodwa wena ububuza ngoba uyabona usisi uyena ushamthe hayi shamthetho lesi uyena secretary take me home do the right thing. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake.